sina, pošto smatramo da su za ovaj njihov mandat uspasa. Listina Mladi za budućnost predstavljena Nješka na 16 hodinu u Kulturnim centru Novom Sadu. Listina napravena jak revolt pre robotu poterašnjih nacionalnih sovitoh. Členi listini obvinjeli poterašnji nacionalni soviti, že robili iljem na hasen ruskого krestura, jak idze pojednih pojedincoh. Mladi iz listini obvinjeli poterašnji zvolanja sovitoh, že funkcionovali po diktatu političnih partijoh, a nje u interesu Rusnacoh u Srbiji. Jeden z ciljoh, ktorý sebe listina postavila, to i predstavljanje Rusnacoh drugim narodom u žemi, ale i inožemstve, bo po ich dumanju poteraz to njerobene dobre. Mi listina, ktorá sostavena zo mladých ľuďoch, robotníkoch, studentoch, nezanjatých, keď vám dosť dvojnistých standardov, keď vám dosť nerovnomírno rozporedzených sredstvoch, povolujeme vás da vyjdete 26. oktobra na vyberanky za okružice číslo 6, po čím s nami Rusnáci majú budućnosť.